njengoba sibona thina ukuthi bekwenzakalani ihlungu kakhulu kuthina ngoba siyabona ukuthi lento eyenzakalile lapha yale ngozi siyabona ukuthi ayigcinile nangonyaka ozayo iyophinda yenzeke into ethi ayicishe ifane nale ngoba siyabona ukuthi bekwenzakalani. Ungcono umuntu onomali ongafani nathi obukayo athi accident isho, kodwa leya accident ayiwona lama accident ajwayelekile, ayiwona lawa ajwayelekile. Le accident ihambisana nokuphakela imoya ethile ukuze leyo moya ithola amandla. Hlungu kakhulu inhliziyo yami, hlungu kakhulu inhliziyo yami ngoba namhlanje khona abantu abasemanzini, khona abantu abazilile, kodwa thina esinepower siyabona ukuthi bekwenzakaleni kuloya moya ule bekwenzakalani.